Kimi mahawan biwe ngasi hinjang se. Kuya kaina ni. Au dugi nungaite memory gi oina. Ni ai han ba jajabani yam hawe. Everyone, I'm my channel da taram nokchari adum yam ngasi se akhoi gi zumda mayam cha ko doine ba ko meitei akhoi gi kasagi chi chema lei ba do adu dune de manipur gi manabi lei ba do moi ani akhoi family moi gi husband ga jaw na cha ko doine ngasi au du gi akhoi ji sin ba lang ba hogale khoi sai chu ngasi sunday oi ba gi ko moi gi su loina free oina ba gi ngasi akhoi de chak chami na si ana Akhoi Elisha ga le eva Elisha ina thongba char se na kaina to panga dum chai bi chai ba na da khoi sai ji agi hal to ho gat kra ke ate de ma se unit di nga tang chalu doi ni aduga aina ate lem ho sing do nang tilaw ga alu ga khamen simi ga soi bi mo kaina da akhoi gi tenki se ising hujik se jamna problem mo ri bu ko duduna ising se lai ga ko cham thok na ba yana hinjang ma thong ani iro ma tarani aduga sinju ma tawse tor jiran wa khan khali adoi ma yam pam sa bagi tawse rana di wa khan khali aduga jeru ma thong ani ado thabak I guess nunga se jikte sing lu ko to na lu e ba ko ing ma ning budi wai se na lu re wai te gi da bo wali aduga ma am ye mina se ko ngasi gi blog se kamai to bu do alu kyang ko tomato se ko ko drani na ahumdo tawro du nga thong bagi hapani na nga do yame angang singi keno di kari ore keno jirum thong na angang singi angang singi jerum thong ni jerum gi duna tonga na tawni sida leire Elisha ni ngasi Elisha oina thong doini aina masala ke ka tection ba loire ba ko sembi re sangom si thaksal le chikon to thong ko kon to so asa ga thong ko no to chamba to ising lo ko di Music lesson ko sana loire kurti joina dum lisale ba ko habadi ai hadi masala type fitting bit pedu ngai ta bagi ada hoji ai masala ke ka to gana to ka ai kana to gedani ai ngasi di khalle ba ko imanabi sing ai ko ji je dai imanabi sing do ai na ta thong ga pizza ge moi di yaw hal ro gana na hangai di du moi ngana la ngana ta ha ba ngasi di ai ngana ho ga ga ai no ina thong ga pizza gana kana honari ni do matan video hapake ka khang sagale Kimi mahawan biwe ngasi hinjang se mo pa puron du lei ti ba du na jira oina chu to ra ga jira chu to re du dei jena hapela I don't know what kind of nungai do the sega thara act the hinjang it thong dabani siga kamoro take pani sing ne chanam ne tilau ne si grind tawreng si grind tawga thong bi oina taw doini buka aduga jenam sina ai imanabi na purak pani manipur gi nam oi doine aduga side ta ai tomato se khara ngawraga grind tawge hanane kitang mahau do magi ahing manam do chat khina be hana tawre ngasigi thong mong se system ama da thonge buka adudagi wakhan jam nungai hai tare kaigino khamde ai se hojikan je wakhan nungai ba numi adai sauning ba numi jam lei do masa mathanta oi haiba ngamde ba ko ado siga tomato do grinder da ta amatung da hachan bire aduga sigi mahau je myam chom tang try tor ga di yengo ai gi recipe se how de how bani yam simple ni ahen be extra ka im yaw de ba ko siga jira khoi phadigom maroi adagi di morok dugai jaingang asi sitani ko ina happy se engon sitani leiba jira na khara ta aga ko na dum hap kani bu ko jikti hap tre ina jira powder do loi thokra bai tare duna mahi das mai ta ga hape sai phai bani na maongda powder na hachan bodo phasana mix oil re hana ko aduga masala hapaga mai se leitharaga agi hinjang se ngai hangau nu khona tawre alu mo hapchale aduga asi se kainu ni ko jira gi powder ni lembo bo mai marek tuga ina jira se katang hapchalaga kai grinder ta khai bani bu ko aduga ising hapchalaga alu se karamun phawba phajana boil to bire aduga jeng manam nu shirak podo ore bu ko hawo da do ya male hai tare aduga pu myam imanabi myam na kai harak podu matungina horen myam da review do ucha ke ko hawi hatte da ado ise thawai jam wana thongjabani
siga ai Elisha se ngona thamba se hapchale ado Elisha se khara yam kibagi ade machal se yamna bu tawira khangde bu ko adi kaino se khang se pik thale duna aina horen hinjang se ukna dradi haidana ising ji joina pik thana hapchale aduga sawale khara amamu ngori ko khaibu amadi hapkhre nga se khaibu amamu wadi haidi kaino da ne ngora ngora ga hapani na ko aina tawise aduna mahau mare to khara leina ba yana matam je thongja bani adu si jang thongolo ko dagi ges lo gare ba ko yam nokning we wani du matang do do hinjang se phajana di sogale aduga mahau se yeng ba di kamai toy hau ga da ba man ra hau da ba man ba yam comment to bira o se awa phadigom ne ba ko awa phadigom se hinjang ula bani na ये अजय भाई प्रदीप भाई का बेटिया से जो महाराष्ट्र में रहते हैं और इन्होंने जल्दी aigi hingon gi kaino ne ba ko phadigom wow hello na kaino se manam khunung si ma aigi hingon gi se kaino jerum put ko hogal e ba ko aigi hinjang ready ore wow hawna loreni katanga sawan gi mahi se katanga chupan gi nga se saman gi dana ko khang se katang pi bu ko ai gi se pi ku di pik te chaw kra ba gi khang ko sigi khang se dumak pu nga se jam ba gi maina mahi se chong e makha da ta re ba amna thau da bani je le apai nga sing thongba lore irom ma su lore ai gi nai dore nga si irom se ya imani su la e hoji khoi my husband se la e ba ko aduna son de le Masih dah hawa dah. Mana mesti bro. Ayo nanti kau hangi je. Dah deh. Boleh calon ragam hai kita macam. Mana bila calon ragam muri dulu kan ini nasi thong dah. Ini tahu apa kan? Ayo nak boleh ini thong dah video matik lah hawa ba. Hawa na. Saya le ya. Cicak. Kau kaina tu re. Masa udah ni. Udah udah. Kesedram. Akhoi chiche kaina dore ba ko adu dugi nusina bagi akhoi chak chak na doi ning si kuire kaina ni au dugi nungai te memory gi oina oigi thina loire tabro kana se se tan ko la hatu ye andai injam ki biro ma khoi khang ga loi pu tho cha ma cha no hau bro sao bao cái đó nơi ba em video nằm cái tôi sẽ cãi nào vừa ngang người này thần kìa hau bro hau à có mình đang hau bà mà cái tăng thế nên sang đi ngã thùng của cha được bờ cha được à cái gì ngã thùng của tôi test đâu được nè cái happy rồi chị chị nói đi hay học rồi ngã thùng có máy tôi kìa sao chị chắc hẳn là cháu luôn lời cái này học vậy à hay pili cãi lâu lối cha đâu cô cái tôi chị chưa này bravo này đẹp lắm hay rồi baba एकदम जा रहे ना पास ya adu nei harau se पास हो जा ai nang ngai cha thong gi bing jang do imana bi dagi review ma sam tang lo se khom tong re imana bi na si cha to bi le yam hao Elisha do hau bra hao ai hai jan no ma le is khom ni ai han ba za za ba ni yam hao Elisha thongba do myam aina du gi recipe du su myam na try to salaga thongba ya gani hao thank you thagat che oi ma khang ye ai khujin do nang khujin du taw ro nang khujin dem ne su phaje jing ya jing lo da nang se kai no da ut kadam ne ya aina imanabi sing da su jing halle ba ko puthoga gi ma khujin de tai ma khujin phajana bai sem ne ba se ado ma moi myam na di mu su tawni kho ni ne ha do aina isha gi tawra kanda khujin se nin police ka thara yam phaja gare aduga moi gi di hana dagi dum phajana le rame adu ma si taw sale sidam kari no matum ani hum yaro man thabau pressure cooker tak pa da kien ga yam phaje ma khut phaje mari yaro man yam phaje thank you
ꯌꯥꯔꯦ